Central Lairam long line the Lairam Times mininan kut kanin tlai na thongne kuluruk Vaute Thawngchimnak Thawngthanhnak kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngthanhnak tu mangben sung CDF Thantlang commando leader salai van nun nak liam thongne kuluruk Vaute hlei thuma CDF Thantlang commando leader salai van nun chu anun nak liam bual information ni chun bual penglong ni silo in chin siam tlai di lak zong ni kan ibau chan tuk mi bano tlang khwa mi CDF Thantlang commando leader salai van nun ham kumkul le thum ni thongni kulruk Vaute hlei thuma ra ram hun pakhata akan liam tak cha a kan ngai achia tuk singsan tia Vaute hlei ruka an lang ter kaltak mi chungkhar boipani in hnem sham kon ha se kan hero salai van nun ham ruak chu thongni kulruk Vaute hlei li a achwa sem nak bano tlang khwa vui asichang salai van nun ham ruak atlung lam a arak dong I arak zun moi mi khwa nandi lak chunga le ti chung tiral in ruak arak hum mi nandi lak chunga kanilom salai van nun ham akan shin piak tu nu le pa chunga kanilomi upatna kampek na te an lang ter chap NUG chawza le Chilen chawza bom chhatna konga rian chuan khatlai National Unity Government chawza le Chilen chawza chu minung hoi chungzon ro na bom chhatna konga rian chuan khat ding in lungtlin na kan nge te thei asi Chilen chawza Social Development Minister po za thongni chun a hlei in minung hoi chungzon ro na khe bom na konga hun khata rian chuan chi ding in le ipe te na achat chin na ding cha a asi hin hum hai lei zonga atuna kin kani pe tlei nak achat I minung hoi chungzon ro na khe bom na konga rian chuan chi ding in timlop na kan nge a hlei in kan kalpi ding mi chu ram chungra jam hi kan si kho chung in kan bom hnalai te achim chulhei a Chilen chawza Ministry of Social Development ni akalpi ding mi in lo chwa ta kin rajam mi twal chung mi na minung hoi zon ro na khe bom nak pek ding cha zonga NUG chawza ni singjan hi songa akam pek chung hi bom nak pol zong hira zami na cha a pengtlang no ngei tu na he kan ibom lai betak te in kan kalpi lai te achim chap NUG chawza Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement a minister nale chuan vongei tu na chun Chilen chawza Chief Minister Social Development Minister pu za thong chu Vaute hlei thuma khan online berwa na kan ngei Chinmi phunni siam tle in do thlennak atwa kumsom thumle paria tatling Chinmi phun do thlenna kumsom thumle paria chamtwa ka kumtling chin pa na chu mi phunle ram cha a ral kap tla ding in chin national front ni Vaute kula an than thongni kulruk Vaute kul hi chinmi phunni ma te kho khan lai rel nak le za uk phung ser siam nak cha a siam tle in do thlennak atwa kumsom thumle paria tlin ni Chin National Revolution Day asi kumsom thumle paria chung chin do thlenna ka nun nak pe tu mira chana le pum cheu bang pe mi na upat nak zong CNF ni an lang ter chin do thlenna tha jang kong kawa ral le ramkel fun tom na khi miza pe do thlenna kin adi dong tiang kalpi chana se changcha a akum tling mi chin pa na chu mi phun rian mi phun ni thei pi mi a itel chiawo ram chung ram leng chin mi phun hani tuliaw ram tanga chhon zanin ral do mi kanural thale pasar chana cha a nanti kho tokin chowa si se thacham si se phil hin lo te in rakan dir kam chiaw ko lo te kanin som na te an lang ter chi ral kap thian nak ram khel ser nak dinga siamin do long lam chuna si te CNF chairman ni chim thongni kulruk Vaute som thum chu chinmi phun cha siam tlain CNF adir akum som thumle pariat nak chin revolution day asi Myanmar rama ral sang chi mi iral kap then nak ram khel thar ser na ding cha a siam namin do lowa chun adang lamdang a umti lo te chin national front chairman po jing chungni ni hina akum som thumle pariat nak chin revolution day a achim nationwide ceasefire agreement in ram khel boina chu ram khel ning in silna dinga vaitam pi zom asina in ral sang ni an bekam an leti siam nam tha jang in thil an towa ral sang ni vaithum no nge nak an la tu chu ral kap thian nak ram lei hui tin in ral siam in do lo hi lam chuna si te achim
tu leo chinlena chinlen phung lam thonghni kul le thum chu fe tar asi chang I uknak le phung le lam ning le chang in tuan chwa chwa ma si a hlei khun in pengtlang sining hoi in lai phung lam he atlakin ning changin ukshwaina kalpi asi chinlen chawza ni film thiam nak ngandam nak zatlang than chau nak na rian khin in an kalpi Chin National Army chu tlamtling mi ral kap siding in ser chu ma asi ral rang chimhi nak ding a siam tlai dang do thlen nak to mi he mun khata kan do thlen nak mai kan phong chin lai chinmi phun ma te kho khan lai rel nak nga nak ding le za uk phungram kul kom ser na ka chinmi phun mi za pi he mun khata kan kol tung kan phan han lo tuan bia kan chair chin halai tia CNF chairman ni chun na chim Phongpi heram ri konga longtlai ji pengle thaltlang vi si na ton nak nge thongni kulruk Vaute lesari chun suimilam pasha a deputy commissioner longtlai office chamber a ji peng pu donilal rot sang shwaina kin thaltlang khwa he Phongpi national park ram ri kongkawa ton na kan nge na pu donilal rot sang ni chun Phongpi national park hi Mizoram sining zonging sunloi ngai mi asi National Park I than mi hun longtlai ni angai hi district cha zonga lunglom ok ngai asi ramri kongkawa thaltlang VC betha zong hi maiza ok ngai asi kauna in National Park ka than asi chang than asi lewa ramri kongkawa longtin lo na ka umcha a tu dir mun chun thlen kho asiti lo kumthong kha zakwa som kwali paseria state notification achwak lungphun asining te ya chun kum som thum leng akal chang asining dingin thlen le kalpi kho asilo chawza nol chwa zul tu le kalpi tu kan si hi a haw thaltlang khwa cha zonga national park ni thanchona ka chwa pi ka zung thanchona ding na zong kho khana si ramri chingchia nak fel failo a chun LADC leile wildlife Mizoram ni silna chona se te achim pu HCL inkima EM forest LADC ni chawza gadget asi cha a poison asilo asining in kan chawhla na haw Phongpi national park hi akyang kap khwani kan khwa than chau nak cha a kan man thiam haw thaltlang khwa cha zonga than chau nak a nak ha bial to MDC he zong asi kho chung izwam ding in kan itim LADC le in ramri kongkawa theater nak chwa zaw asilai ti achim Thaltlang vi si le ni chun ramri kongkawa andir hunle harsat nak na anchim pu marsila chunlom oma DCF wildlife Mizoram ni chun Phongpi national park hi gazette ni thongkhajkwa som kwale panga a preliminary notification achwa chun kumthong khajkwa som kwale pasria final notification chwa asi kongle kumthong khajkwa som kwale pakwa a lungphun asi sanctuary le national park I than asilai I Prosidak phun na anlang ter DCSO Pulian chum chinza ni longtlai filling station dirmun azau thongni kulruk Vaute kul a DCSO longtlai Pulian chum chinza ni longtlai filling station dirmun azau I tu dirmuna petrol diesel a thin phanak je mana umlo longtlai ji peng heti in becha mi zuldoiding filling station na hi DCSO le police line zo felin longtlaya filling station pali Mizofet filling station B Sangchem filling station Mavula filling station le Evro Choma filling station a petrol le diesel dir mun achwa lampi a atap mi zai mazat phone DCSO Pulian chumchin zani chun West Asia boina rwanga petrol le diesel a harsat nak ton kho asi cha a filling station zo khen to na chu miza peni chambaw loin petrol le diesel an la kho nak nga an all rate mi dir mun nga fiang dingin cha na chun Puliam chum chinzani chun ziping heti in bekhia changban tukin petrol le diesel chia liter thongrat longa durin don siana silo kongle liter thongar chung chu permit pangin pek a her kong filling station zo khen to chu bia abeu na DCSO chimninga chun tu dirmuna petrol le diesel dirmuna cha West Asia ido na rwanga mo thildang rwang zonga miza pi tlacham nak dinga umlo semral bal amikip ni thiam her tia achim Myanmar ra zamna exit permit cha a singa halkong kawa Delhi High Court a chwa pi asilai India Ram New Delhi a ummi foreigners regional registration office a Myanmar ram mi na ram thum nak lat nak nol exit permit nga nak dinga
singa hal an si kong hepe tlain Delhi High Court a chhuapi asilai te phung fim Dr. Ashok Agarwani achim thongni kullaruk Vaute leini zang le suimilam pakhata Chin Refugee Committee ni Delhi High Court a phung fim Dr. Ashok Agarwal he itonnaka tu bantukin ale na hi asi hi itonnaka CRC shwai tu nani exit permit cha tangka tampi hal an si kong an chimi phung fim ni chun hi kong hi phung lam bantukin signal asi kho nak nga Foreigners Regional Registration Office in halnak chitlap si lawa afel fai mi fet na ka umchun bechei nak phung ningin ka chhuwa pi sim lai tia bia ka kam ngam na te achim Dr. Ashok Agarwal ijuam nak thongin Myanmar ra zamhak chiana chawza siangina manlowin siang kai khonak nol government school admission an nga hleya mata chanan devi si ina harsa leikhun mi cha shikya mi economically weaker section torrel nakin manlo si ai song pek an si Mizorama rithai si innun nak liaman tamchin India ram Mizoram state cha kumthong ka zakwa som riat le pali in kumthong ni koleruk tianga rithai ruanga nun nak liam mi thong ni leiruk an umchang thong ni koleruk chunga nun nak liam minung leikwa an umman Excise and Narcotics Department chingchia ninga to kum rithai ruangi nun nak liam hi pa leisari le nu pahni an si heroin le si dang cho mi man ruanga an si te anti Nikum chunga rithai man swal ruanga nun nak liam za hlei riatan hilaka pa zakhat le nu hlei riatan si rithai ruanga nun nak liam mi tam deu hi chu heroin ruanga asi adang chu heroin le si dang cho chi ruanga asi kumthong kha zakwa som riat le pali in to kum chunga Mizorama rithai ruanga thimi minung thongni hleiruk an umchang hilaka thong kha zasari som sari hi pa an si zanhi som li le parukhi nu an si Waile General Conference su Teurala to asilai Longtai District a lai minau na ifuntum nak bungan chimle Thawngchim Yanglai Association Conference su thongni kulleruk Vaute kulenga in kulsari tiang Teural khwa to asilai Waile General Conference an khatnak Vaute kulenga a pu edeneramoya Central Yanglai Association Finance Secretary ni chana shwaila I Longtai is BL2 MLA Dr. Lorraine Pegliana Chinza Advisor to CM Chukwaliana Sila Central Waile Vice President Puti Rolhupuyani Donnak Bia Achimlai Longtai District Ziping ni Bechimnak Chan Amhan Phone Lai Chun Hizana Hin Hado Tak Sakna ka Umlai Thongni kuleruk Vaute kuleruk chuna conference bechei tonpum asilai azan hi cultural night asilai chanman nakhi Central Waile Assistant General Secretary Purki VL Mingthan Zwalani ashwailai Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pu Silal Somzwala chu khwaliana silai cultural night asiban tukin chimchin sormi phunkip lamhu sakna ka umlai Central Waile President Pu F. Laiholh Thawngchimnak Bechimnak le MGP General Headquarters Leini Bechimnak an ngai lai Thongni kuleruk Vaute kuler sari chuna Thongni kuleruk in kuleriat Central Waile shwai tu ding thimnak nei asilai zan chan man nakhi Central Waile Treasurer Pu ngai izwala fan chunni ashwailai Longtai wis BL to MLA Pu Singun Lian Chungchu khwaliana silai I Pu LZ Tluanga Central Waile ex-president ni shwai to tharlop nak anai lai Chunlai Students Association General Headquarters ni Bechimnak an nei lai hleya lado sakna ka umlai sian longa in Vaute kulisari a Waile conference su adi rongmang lai Tutan thong kan than mi chu khavel khanasari lai zau to le ngai tu nan di lak chunga kanilom maizara kan itong chan te na lai